Mnogo mi se dopada to što su stariji organizovali da naprave za decu park i što im mi pomažemo u tome, jer to je nekako lepo za nas da imamo mnogo više prostora da se igramo, da kad idemo napolje da znamo gdje da odemo, možemo da dovedemo nove drugare i sa njima da se igramo i mnogo mi se sviđa to što smo organizovali ovakvu manifestaciju da ulepšamo naš grad. Mislim da u Čačku, mislim u svim gradovima ima mnogo malo parkova i gdje djeca mogu da se igraju, a da više prave gradova, ne gradova nego kuća, zgrada, svašta nešto što već imamo mnogo dovoljno i što neće pomoći deci, a ovako parkovi nas ulepšavaju i da mislimo da treba što više parkova da se napravi u svim gradovima Srbije. Zato što su tu i djeca uključena, a i zaista ima mnogo malo igrališta gdje djeca mogu da se igraju. Ovo je divno mjesto za odrastanje djece, bezbedno je, a mogu ljudi neki stariji da dođu vam malo da se odmore i da uživaju u pogledu parka. Nadam se da će, kad ovo bude bilo završeno, da će svima svidjeti i da će ga djeca i odrasli ljudi koristiti. Drago mi je što su se ljudi u Čačku setili da naprave neki park za decu. Verovatno će biti drago deci da se igraju u ovom parku. Park je za decu najlepše mjesto za igranje, ali u Čačku nema mnogo parkova, tako da sam srećna da se neko setio da ga napravi.
da ulepšaju ovaj grad.